Yabak po kay kayungan. At yutana po king adong pulot adong Domingo ning karaniwan na panahon. Kaniting kapag masusyan, yabe tala po ka rin kaya katamang panalangin. At idaon kaniting miso, impasalamat dari Jose Pepe Hison, Monet Gutierrez, Chris and Rona Gomez. Birthday, Thanksgiving, Sheila Joy Torres, Yodi Manalo, Jeneline Bonifacio, Ramon Villegas Sr. Special intention, Elise Rosel Di Maunahan. Wedding anniversary, Mr. and Mrs. Hoben Lansangan. Para king successful operation ng Mylene Soberano. Speedy recovery, Shirley Canibas, Perlita and Rolly Trono, Father Rick Lusung, Erlene Daliwanag, and Father Angel Gamboa. Ang timburin para ka rin kaladwa king purgatorio, lalo-lalo na Domingo Senior, Domingo Junior, Conchita, Nestor, Fernando Junior, Dolores, Reynaldo, Rosita, Maria, Donnie Ray, ika 9 days ngayon, Remigio 40 days, Presi, Abelino, Orlando Senior, Orlando Junior, Carmelita, Reynaldo, Adolfo, Maria, Juliet, at Reynaldo II. Makiabe tamo pukin dalita pamuklat. Himbalang panahon o ginupuriang ka, himbalang panahon o ginusamban ka, kayalot kaurat arawan naskupan, tulang mo ginuking puso ko sa siya.
Ulamo ang inuking puso ko sasla. King lagyo na pa, ang poning anak, ang poning banal na Espiritu, Amen. ing grasya na ning ginutang Yesu Kristo, ing lugod na ning Diyos, ating pamakyagom ning banal na Espiritu, mantabe kaya kayungan. At keko ang timurin. Pakamala kong kapatad, pasalamatan tayong Ginoo kaniting Aldo ning pamanyubling mebye. Titipunan nakatamo ban, mipasiknangan at mipanalangin. Panalangin tamo king maging tamong Kristiyanong ating dapat. Mika kasalpantayanan ay ating akakarapat. Umpisan tayo ng Santa Misa king kapakumbaman na puso, isipan talat aminan din kaya katangagawang panikasala. At ang timbalayan ng Ginoo ang malulusan at maganaka, manyad tang kapatawaran at sikanan. Ginoong Yesus, sinabi mo, itiya ing kanakong kautusan, mikakalugod kayo ang timonong makananura kong liguran. Pakalulo, Ginoo, pakalulo. Yesu Kristo, tiro mo kaya kami, daptan nyo king metong at metong itang depat ko para kaya kayo. Pakalulo, Kristo, pakalulo. Pakalulo, Kristo, pakalulo. Ginong Jesus, sinabi mo kaya kami, ing depatan nyo karing pekamalati, karing kanakong kapatad, depatan nyo naman iti kanako. Pakalulo, Ginoo, pakalulo. Pakalulo, Ginoo, pakalulo. Ing Diyos sa mayo payang tutu, pakaluluan na katamo. At king pangapatawad na rin kasalanan tamo, idala na katangan sana king biyelang angga. Amen. Ligaya king Diyos, ligaya king Diyos, ligaya king Diyos, king matas sa banwa. Ligaya king Diyos, ligaya king Diyos, ligaya king Diyos, king matas sa banwa. Kapayapaan, kalinaw, iyang kalulunan.
Manalangin tamo, baning kabilugan tamong biye, munya yung kapurian ng pong kapasalamatan king Diyos. Oy pa, inaptas mo kami king kekang sarili, karing mani muna ng buklod, ningalang kupas alugod. Di nga manong yapse mo kaya kami, espiritula ampon biye. Ibuklat mo ring puso mi karing kaya nga mano, bantag kilanda king tune king kabubusalan da rin kaya kaming puso. Tayranda kaya sana sumuyo kaya ka, iyanting meto nga ilipan, noon iyanting malugod mong anak, ake kang timawa. Iti aduan mi, king kapamilata ng Kristong ginumi. Amen. Makiramdam tapo, King Amano na ninggino. Pamamasang ibot, king libro ning Deuteronomio. Ngeni o memalen ning Israel, nga ng Moises. Pamintuan nyo langan, ding kautusan, at tuntunan at tuturuko kaya kayo, ban kayo mate, at kaya kayo yang abandi, ing labwad, apag kalubna kaya kayo ning ginu. Ing Diyos daring kaya kayong pipumpunan. Eyo la daragdagan, ni babawasan deti. Pamintuan nyo la sana, reting kautusan na ning ginung kaya kayong Diyos, as sabihan ko kaya kayo. Pamintuan nyo la sanang mitmong katapatan, ban akit daring aliwang bansa, ing kabyas na niyo at pamanalastas. Potang damdaman da na la reting kautusan, sabihan da na, tune, biyasaya, iting maragula bansa, at ating pamanalastas. Nino mong Diyos na ning isano mang maragula bansa, ing malapit at agad makibat, potang mamaus tamo kaya. Bukod mong ing ginung kaya katamong Diyos, at isanong maragula bansa, ing ating kautusan at tuntunan, amit mong katuliran, subali mo ring binggitan kung eni kaya kayo. Amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Ya adarapat king katuliran, meya arapaning Ginoo. Yo, indarapat King katuliran. Miyo, arapaning gino. Ya itang taong alakang atat siya, king pamibyebyena. Itang darapat king katuliran, itang parating magsalitang katutuan, at gagamit king dila naning kapanyiran. Yo, indarapat King katuliran. Miyo, arapaning gino. Gagawang makapanasakit king keyang kakaluguran, at magsalitang kalaraman kenu paman. Detang misakwil king Diyos, nala katulan. Dapot detang king Diyos mamintu at tatakot, ilang keyang igagalang. Yo, adarapat King katuliran. Miyo, arapaning gino. Itang mamatubo king kwaltang keyang paparam, at asuhol laban karing taong alang kasalanan. Ing taong mabibye makanyan, matatagya, at maugun kapilanman. Yo, adarapat King katuliran. Miyo, arapaning gino. Pamamasang ibat, king sulat ng Santiago. Ing sablang mayap at ing sablang ganapakalam, daratang kaya katamo manibat banwa. Babaldog na kaya katamo ningig pa, apanibataning sablang sala. Biasang mamaliwa, ni anino naman, ning pamaniwa, alayo kaya. King sarili ng kaburyan, beyit na katamo, king kapamilataning amano, ning katutuan,
Banita mo ring maging pekamumunang diling bunga, ning sablang keyang lelangan. Tanggapan nyo king mitmong kababan, alub ing amanong tatanab ning Diyos, karing puso yu, ama kapagligtas kaya kayo. Eyo lilinlangan ing sarili yu, nune maging talatupad kayo, king amano ning Diyos. At emo bukod talapakiramdam. King harapaning Diyos ay igpata mo, ing tune at dalise reliyon yaini. So panalaring ulila, at ding mebalo king karelang kalipitan, at ingatan ng sarili na, ban midungisan king dewa kaning yatong iti. Amano ning Ginoo. Salamat kin Diyos, parangalan tayo pungeni maya pabalita. Ingig pa, bait nakatamo, king kapamilyataning nga manong katutuan, ban itamo ring maging pekamumunang diling bunga, ning keyang lelangan. Ing Ginoo mantabi kaya kayo. At kay kon timurin. Pamamasa king maya pabalita, agpangkang San Marcos. Ligaya kay ka o Ginoo. Lepitan de Jesus ding pariseo, ampon ding mapila na eskriba, aminibatan pa Jerusalem. Apan sinanda, king ding mapilan karing kayang alagad, mamangan lang menos gamat. Ingburi ng sabyaniti, ela menos gamat, antimo ing pamano sa tuturuda ding pariseo. Uling tutok yan daring pariseo, at antimurin, ding keraklan karing Hudyo, ing turu at inggap da karing karelang pipumpunan, elamangan hanggang elamenos gamat, hanggang naking siku. At era naman napanganing nanumang mesalikim palengki, nangyara pa mo inosity. At dakala pangaliwang tuntuna tinggap da, halimbawa, ing makatud pamanos karing tasa, kuran, kalderang tansu, at pagkeran. Uli na niti, kitang dakang Jesus ding pariseo, ang ponding eskriba, bakit sa salangsangan daring alagad mo, ing turuda rin kaya katamong pipumpunan? Mamangan lang menos gamat. Nga nang may kibat Jesus karela, tino ding ulan ng Isayas tungkol kaya kayo, magbanal-banalan kayo, antimoing sinulat na, ding taong deti, nga na ning Diyos, parang alanda ko karing labira. Dapat marayulak ako ding pusura. Alang kabaldugan, ingka ko pamanyambara, uling ding kautusan agawang tao,
tuturo dala anti mo waring deti king Diyos la. At sinabi ng Yesus, lileleyo ing kautusan ng Diyos at tutuparan niyo ing kautusan daring tao. Inaos na lang pasibayang Yesus ding dakalataw at nga nakarela, ikayungan, makiramdam kayo kanako, tingiran niyo. Aliwa, ing lulub king asbok na ning tao, ing makarinat kaya. Nunay itang lulwal king asbok na. Uling ketang manibatan king puso na, karin magmula ing marok, akaisipan, at yang mitutulak kaya, ban dapat karing bagay marok. Pamanako, pamakamate, pamakipagpangatawan, kasakiman, pamanyapat king miyayaliwang bagay matulid, pamamirayit, ing manawang, ing dirya, pamanyirang puri, ing ketasan, ating kamangmangan. Im sablang karoka na iti, manibatan king puso ning tao, at siya, ing makarinat kaya. Itiya, ing mayap ng balita, ng kikatamong kaligtasan. Kapurian keko o Kristo, makiramdam tapo king humilya. Mayapayabak kaya kayungan po. Sana malusog ko nga at yung masalese kabilyan kasi matinding balita ang hini king Delta COVID nanulap ang variant. Kete king Mexico mo rin kababalitan ng dakalamiyayawa 90 families mga quarantine. Sana pumingat tamong sto. Ating pamanying bata mo mo para mabiyasa tang manalangin. Nung ibanta mabiyasa tamo nung nanong dapat gawan. Nung nanong makanano tayong awuli karing dapat tamo at pamibiyebye ing darandaman tamong maya pabalita na ni nga pong Ginoo. At ko po nga basang neto nga kwento siguro dindam yun na ini pero makatulay tungkol kang Pepeng Mandurukot. Ipeping snatcher. Snatcher ya ka rin king Manila. Ingobra na mag-snatch. Mandukot. At kay ba't na kanunin pati nga po na mag-snatch siya? Muntay king Quiapo. Kay ba't si Claudia kay ngarapanan ng Nazareno at manalangin niya. Pasalamat siya king Diyos. Yung misan nga na ka ng manalangin, Ginoo, salamat pundakal, dininan nyo kong masalang mata. Sagli, kakit ko rin alahas. Nga na, ng cellphone, ng poparetang lelelele gamit. Sagli, ako lang. Ba, ating kanusiwalang may kibat kaya nga na, mapalad ka, Pepe. Ningin, pinsinan, wala na, nino mo yung magsalita. Kinabukasan, makanya na naman, buhay pandurukot. Kaya ba't nang may mag-snatch, munta niya naman Quiapo, pasalamat siya kay nga pong Ginoo. Bangin nga na, Lord, salamat po, dininan niyo kong mabilis sa gamat. Mabilis sa bitis, nakuha tagal nitang pulis nandin nga na, may kaligtas ko. Dakal po salamat. May kibat siya kanita siwala nga na, maswerti ka, Pepe. Lord, ikayo po yung magsalita nga na kanong Pepeng Mandurukot. O ba't sabi yung pong maswerte ko at mapalad ko? Nga na kanong may kibat dita si Wala, maswerte ka at mabayat siya ining ka na akong pupusanan na krus. Nung ali, belas basko na ikeka. Nga si Wala, belas basko na ikeka. True story yun Siguro. True story yun Pota, kwento miya naman. Kwento tayo. Itang potang Aldo Domingo, simba ka. Pasalamat ka king apong Ginoo, karing grasyang tinggap mo. Pero, yung milaba sa Paramingo, ng penyapat mo. Naning daraptan mo. Makayagpang niya, king kasalpantayanan mo.
I Santiago, king kadwang pamamasa, ni Letter of St. James. Ani kasanting itang reminder babiyan na kaya katamu. Sabi na, faith in action. Ako buring makarandam kanita. Faith in action. Bala mo wari, yung faith o kasalpantayanan, miririnan niyang value, alaga, kwenta. Nung atin niyang kayabi, action. Kasalpantayanan, ning kay isipan tamo king level ning pangadi, king level ning pamanyimba, pamagrosaryo, pamagdevotion, kanita, pamagprosesyon, pilgrimage, pulis-pulis karing santo, karing larawan. Nga ding Pilipino, very religious people nga. 80% Catholics, 90% Christians, religious. Oneng, Santiago, impaganakan nagkakatamo, at kutang siguro, does your faith lead to action? Ining kaya kang kasalpantayanan na ini, papakit mo, mumuli kaya, king dapat. Oh, kenta na migunam, masalese. Nga naking kayang kadong pamamasa, be doers of the word, not just hearers of the word. Sana nga na kayo kabud makiramdam. Darapat. Wining mas maulaga. This is the true religion. This is the true faith. Christians who put faith into action. King mas malala maparalan, iyan ang sasabyanan ni nga pong Ginoo. Kitang kayang pamanyalita, pamamakibat actually, karening pariseo, yung pong mapila na iskriba. Aninsulto no naman, ngayon pekibat na ni nga pong Ginoo. Kababawan, nga na, siya. Kababawan ang pinapakita ninyo sa tao. Bakit? O, makanano, panluwal kayo mo. Ita nga kakit. Ano ko kasante nga kakit? Panluwal. Inga kakit na rin tao kaya kayo. Pero king kilub, na ano yan talaga? Ing lamanin kayo kong puso at kaladwa. Mahulagayin kaya kayong pamanyamba, pero nang laman na nga, nanong king kilub, puro kong sukal. At yan naman totoo. Mahulagala rin devosyon. Pamay nga di, pamanyambata. Dapat, itigan, sukat muli keng pamibiyabi. Keng kikatamon dapat. At niya pong gagamitan larawan ni Santiago nung basa niya yung sundo yung babasa ng kayang amano, yung kayang sinulat. Gagamitan na itang larawan ng salamin. Anong kasanting na faith is like a mirror. Itang ing kasalpantayanan, blam, salamin niya nga na potang magsalamin ka, akit mo magulo yung buwak mo, o kaya marinating lupa mo, ating kang muri, ating kapang wawang melang. Niya masating magsalamin ka, akit mo. Makaya niya naman yung amano na ng Diyos nga na potang may kiramdam ka, akit mo yung mali mo, akit mo itang kasalanan mo, akit mo itang mayna mo. Neng, nga na, ing maya patao, gustong ikit na itang muri, ang pondinat, ang pong magulong buwak. Agad-agad ang gawa na manyokleya, manimuya maglinis siya. Itang pabaya, alayang gawan. Makanya niya naman ng amano na ng Diyos, salamin. Potang ikit mo itang dapat gawan. Gugunyat ka. O kabud ka magsalamin. Makiramdam. Faith in action. Anak kong kaburian niyang mag-aral kay Papo, babasan may itang Plenary Council of the Philippines, PCP2, itang sinulat na rin obispo ta kanita. 80s siya pa ini. Pero akakit ko hanggang yan tuwing sasabihan daw. At ilang sinulat ka rin nga, we Filipinos, abe kami ring obispo nga, we are very
highly sacramentalized. Mapanyimba tamo, mapangadita mo, mapagdebosyon tamo, mapagrosaryo tamo, mapagniklod tamo. Highly sacramentalized. Maya pita, masanting nga. Kaya mo nga na, but nga ra, we are not really evangelized. Tutupin nga na mapanyimba tamo, pero eta masyadong magbayo. Anting lipunan, anting tao. At makanyin yung Pilipinas at kaluluya pa. Nung 80% ang Katoliko, makirandam king selflessness na nga pong Ginoo, ay di dapat tala ng kalulo. At masadakal na rin kalulo. O ba't ating corruption? Doon kaya katang mamuntukan, kaya benakeken, kipisaman, ninong man mamuntukan, nepo. Anting karelang values. O ba't kailangan yung sariling dapat may kwalta at the expense of majority of our people. Makirandam sisimbala reta, makirandam laking amano na nga pong Ginoo. O ba't king social media, ing lulwal marinatayasbok, may panagkas, may panyira, fake news, kalaraman. Yaman tutu, pero sabihan na, tutu, pamagloko. Yapin nga sandang evangelized yan. Sisimbala ng Domingo rin. Saan tayo nagkamali yan? Yan yung metong krisis ng kaya katang bansa, kaya katang pisamban, po. Sacramentalized, but not really evangelized. Siguro, kulang la good example ng leaders, karupa min pari, religyoso. Dapat modeling itang talagang akakit kembye. Itang amano na ni nga pong Ginoo. O yan po yung kaya katang mission ngayon ng Domingo. At di nang tamong pansin yan. Kailangan tangin ni, kem panahon tamo lalo na, kem pandemyang ini, kailangan talaga Kristiyanong ating dapat. Aliwaret ang Kristiyanong alang kakarapat. Kailangan tala rin Kristiyanong manalangin at sisimba, pero mas kailangan tala rin Kristiyanong mamunga king mayap padapat in kanilang pamanyimba at pamanalangin. Talakad tap. Itamongan po, sasalpantaya ko, King Diyos, sipang mayupayang totoo. Di na lang King Bano at Tiyato. At kang Iso-Kristo ang anak ng bugtong, aginuta mo, pengagliking upaya ning banalay Espiritu, mibait kang Santa Mariang Birhen, linasa lalam ng upayang Poncio Pilato, mipako king krus, mete at mikutkot, tinipaya karing met. Gatlong aldo, sinubliyang mebye, pepaitas sa banwa, makaluklok, mananing Diyos sipang mayupayang totoo. Iba't ka rin magbalik yan naman keti, manmukom ka ring mabye, ampong mga mate. Sasalpantaya ko, King Banalay Espiritu, King Santa Iglesia Katolika, King Pamisamak ding Santo, King Pangapatawad na rin kasalanan, King Pangasublirang miyading mete, at King Bie Alangango. Amen. Pasyagta mo king apong Ginoo, ing tune at malalam kapag nasan ning kasalpantayanan kaya. At antimurin, iya pagtala rin kaya katang sablang pamangailangan. Kabang nga tamong sasabi,
Ginoo, parati kang maging malapit kay kami. Ulitan tayo po. Ginoo, parati kang maging malapit kay kami. Baning Ginoo, maging malapit yo, king kayang iglesia. Papanatilyane sanang tapat, king tradisyon kasalpantayanan. Ausan king alang patanat apa magbayo, agpang king abangelyo, at ilisyane king pamangawat, karing lilipas at tradisyon ning tao. Manalangin ta king Ginoo. Ginoo, parati kang maging malapit kay kami. Baning Ginoo, maging malapit yo king kaya katang bansa. Banding batas at tuntunan tamo, maging makatuliran lo para karing sabla at magdalang kapayapan, pamisan metong at kaunlaran karing kaya katang memalen. Manalangin ta king Ginoo. Ginoo, parati kang malapit kay kami. Baning Ginoo, maging malapit yo karing mebalo, karing ulilo, karing sablang mangailangan. Ban yarap no king puso daring sablang sasalpan tayo. King pamakiramdam king amano ning Diyos at saupanalo. Manalangin ta king Ginoo. Ginoo, parati kang maging malapit kay kami. Baning Ginoo, maging malapit yo kaya katamo keti. At karing hanggang kapamisanan Kristiyano. Sa panakatasan ng sumuyo kayo, king kabilugan tang puso, at emu kapamilataning kaya katang labi, manalangin taking Ginoo. Ginoo, parati kang maging malapit kay kami. Baning Ginoo, maging malapit yo kaya katamu, potang manalangin ta kayo, para karing pakamalan tang meyaw na biye, para karing kaya katang pamilyo, at para karing hanggang kaluguran tamo, manalangin taking Ginoo. Ginoo, parati kang maging malapit kay kami. Ngeni doon tampo yung sarilitang kapagnasan. O malugod na Diyos, palalaman mo, kaya kaming kasalpantayanan, ban dakal karing kapatad ning mangailangan, ding mipagkalaman, king kaya kang grasya. Kinguli ng Kristong ginumi. Amen. Amen. Dito po makasadyang mag-operta, nakanta na po. Muna
kayo kapatad, banik kaya katang daon matanggapla arapaning Diyos si pang mayupayang tutu. Tanggapan niya sa aning Ginoo, itindaon ka rin gamat mo. Kingi kapuri at kaligaya ning kayan lagyo. King kaya katami kasaplala, ting mabilog ng Santa Iglesia. O Ginoo, manano na sanang iting banal at daon, iatad na kaya kami ing kaya kang kasaplalan. At gampanan karing puso mi ing pangako ng kaligtasan. Iti adwan mi king kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Ting ginuman tabe ake kayo. Yat na yoring puso yu. Makayat na nuking Ginoo. Pasalamatan tayo, ing Ginoo Diyos namo. Iting karapat dapat at matuli. Tunepin karapat dapat at matulid, ing pasalamatan da kang parati at numan ka rin, o ipa Diyos king alanganga, at lubos mayupaya, king kapamilatan ng Hesu Kristong Ginumi. Paulining lugod na king palpikasalang tao, bebaning kayang sarili, ban mi bait king meto nga virhen, king pamaylasa na king krus, kinabos na kami king alang kapupusan na kamatayan, at king pamanyubli ng mebye, pigkaluba na kaming biye, alanganga. Uli nita, kambering sablang korering anghel karin banwa, daralit miyeng kekang ligaya, alangtok ng ngaming pupuri at kakanta. Banal, banal ka o Ginoo. Banal at mayupaya. Ipuyay banwa, ipuyay at ikekang ligaya. Osana, Osana, ikakatas-katasan. Osana, Osana, ikakatas-katasan. Maniyahing barakang, ilagyunan ning Ginoo. Osana, Osana, ikakatas-katasan. Osana, Osana, ikakatas-katasan. Ikapin ng banalibpa, ing sibol ding sablang kabanalan, ulinita pagparalampumi. Pabanalan mo sana detingayin king Espiritu mo, ban para kaya kami magawalang katawan ng pandaya ng Ginoong Jesucristo. At tatandanan mi pa, bayo mi daon kusang loob, kimpamay lasat kamatayana. Kinuha ni ing tinape, kaya pasalamat sa kaya ka, piraso ne, binyene karing kayang kakaluguran at ngana. Kuanan niya iti ikayungan at kanan niya, uling iti yung kanakong katawan, amidawon para kay kayo. Makanyan mo naman kay ba't ningapunan kinuha ning kalis. Pasibayo yung pasalamat kaya ka, binyaning kalis ka rin kayang kakaluguran nga na. Kuanan niya iti ikayungan, minom ko kaniti. Uling iti ing kalis ning kanakong daya. Ing daya ning bayo talagang gangtipan, amibubu para kaya kayo at para ka ring sabla. Banketa, may patawaran na ring kasalanan. Daptan nyo iti, king pamigaga na kayo, kanako.
Ipasyag tayo ing misteryo ning kasalpantayanan. Kamatayan mo, Ginoo, kay kami ang gaganahan. Ang asuli mong peke, kay kami ang pagkasusan. Manyatang mong maligaya, kay kami ang maligaya. Amen, amen, amen. Inyangeni, gaganakan mi oy pa. Ing kamatayana at pamanyubling mebyan ing kaya kang anak. Daraon mi kaya kay ting tinapi na ning biye, ang poniting kalis ning kaligtasan. At layon ming pasalamatan kaya ka, ing pepalirian mo kaming matampang talakad king harapan mo at sumuyo kaya ka. Mapakumbabami naman pagamuha mo, kingi kami ngansa, ami sulu-sulu king katawan ng pandaya ng Kristo. Tipuna na kami anting metong ning banal mong espiritu. Ganakan may iba, ing Santa Iglesia mo makalaganap king mabilog ayato, miganap na sana king lugod, kambi ning pakamalan mi Santo Papa Francisco. Malugod ming obispo Florentino, ding sablang pari, irelihiyoso, ding sablang taong tapat susuyo king kiyakambalayan. Ganakan mula naman ding kapatad mi, amatudtud na king kapanayan ning pamanyubling mebi. Lalong-lalo na ding ngeni pakipanalangin mi at daraon keka. Tanggapan mo ngan sana o iba king masala mong kakarinan. Pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit king bialanganga. Ban kayabe ng Maria, Virhen, induning Diyos at indumingan. Ing tapat ng esposo San Jose. Kayabe daling apostol. Kayabe ng Santa Monica, ang ponding sablang banal. At hinupad king malumong kaburian. King kakabanan ng panahon, puryanda ka, ampon paligayan. King kapamilatan ng Yesu-Kristong kekanganak. King kapamilatan ng Kristo, kambena at kaya, o Diyos ibang mayupayang tutu, kagom ning banal na Espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman king alanganga. Palalaman mo yung kaya kaming kasalpantayanan, king kaya kang anak ko'y pa, kabang ngaming manalangin. Kaya
Ikabos mo kami Ginoo king sablang marok. Malugod mong ipagkalob ing kapayapan king panahon mi. Ban king saup ning kekang pakalulu parati king mikabos king pamanalipan bumunga daring kekeng kasalanan. Miligtas kami nga lang kasasagkulan king sablang kaligaligan. Kabang manaya kami kambianing maligayang kapanaligan. King panyatan ng pasibayong Jesucristo ake kaming talapangabos. O ginuming Jesucristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, kapayapan lalakwan ko kaya kayo, kapayapan ko, babiya ko kaya kayo. Emo sana babalikdan din nga gawaming kasalanan, nuning kaya kang pansinan, ing kaya kaming kasalpantayanan. Pamayapan mo kamingan, tipuna nagpangking kaburian mo, ikaing mabibiye at mag-ari, manggaman kingalanganga. Amen. Ing kapayapanan ng Ginoo, mantabi sa kapila naman kaya kayungan. At kekon timurin. Dakita mo po ing tandaning kapayapan kimbalang metong. Cordero ning Diyos, amin alako, ing kasalanan ning yato. Makaluluan mo kami, Cordero ng Diyos, amin alako, ing kasalanan ning yato. Makaluluan mo kami, Cordero ng Diyos, amin alako, ing kasalanan ning yato. Ibigay mo kay kaming kapayapaan. Ngayong ginutang Jesucristo, ingamanong mi katawan tao, kapalad daring mayaos, kaniting apuna ning kordero. Ginuwek matampang-tanggap keko, dapat yagkasmeng amano mo. At kumayap. Kumayap na ako. Katawan at daya ng Kristo, sadsad mo kaming ansan ang kakimbiyalang angga. Amen. Amen. Do, 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 do.
Claude, tamo po. Panalangin kan San Jose, itamo nga po. Bapo talalingap nin talapagligtas, esposo nin wana Birhen Mario, keko in Diyos penibalane ing anak ng bugtong. Keko in Mario binilino ing kapanaligano, kambe mo i Kristo mi katawan niyang tao. Nuwan na San Jose, kay kami mo naman ipakit mo ing metong kang impa, at tayran mo kami kindaklat nimbi. Adwan mo para kay kami ing grasyo, pakalulu ang ponsikanan pilubluban, at ipanwalo mo kami, karin sa blang marok. Amen. Panalangin para king labad king COVID-19. O mapamakalulu ang pumapangmalasakit ay pami, lalapit kami keko, kaniting masipit a pamangailangan mi. Adwan mi keko ing kambilan at ingatan mo kami laban king COVID-19. Migdalanda ka nakasakitan kay kami at may kamateno karinda kalatao. Adwan mingeni keko, imbaligdan mo kaming mitmon lugod at yatchat me kay kami ing makaulo mong gamat. Intakot mikin sakit at kamatayan, alilan mong kapanayan. Pasiknangan mo ing kasalpantayanan mi, at palusukan mo ing masabal mi king metong at metong. Ipanalangin mi ang tabayanan mulo, ring tao mi tutukan maninton panulo, para kaniting makayawang sakit, at mampat kim pangakalat no. Ipanalangin mi Lord, ing pekapon ming pambansa at lokal, ban mamili at salila mo, karetang bakunang tutong makaligtas kaniting sakit, at inggawan dayti e makasalikot, at bugot mo para king kapakanan ding miyamalen. Bendisyonan mo yung sablang pamagkapilit mi, ban mapupusno iting pandemyo king bansami. Ipanalangin mi Lorin Doktor, Narcis at din sablang lilingap, karing mi salunan, ban makasuyulo karing masakit, kambening beluan at masabal. Pagkalaman mo lang kabulasan king kaisipan at katawan, pasiknangan mo ing pamagtagulaling ding sarili ro, king pamaglingap karing masakit, e mula paborin miyayawa kaniting sakit. Ipanalangin mi Loret ang miyawa no, kumayat na lasanang malalagwa. Ingatan mo Loret ang lilingap karelo, pagkalaman mo lang ang langangang kapainawan, detang miyang unabye. Pagkalam mo kaya kami ing grasya mo, kareting masakit na panahon, ban magobra kaming miyabe-yabe, para king ikayap din sabla, at ban makasawap kami, karetang mangailangan at pangakalulo. Manano na sano, paulining masabal at pamagmalasakit mi, para king metong at metong. Mikabyos kaming alang kasasagkulan, kaniting krisis, layon tayra na kami, king pamagbayong loob at kabanalan. Itiyadon mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Lalam na po ning kayampunan mo, magsakdal kami magkanlong o kabanal-banalan na hindunin Diyos. Emo sana pisawili ing akrismikeko, king kagulangan mi. Nune bagus mo kami ikabus, king sablang panganib, o maligaya at kananwana na birhen. Amen. Birhen de los Remedios, induning kapaldanan. Ipanalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo San kami. Rafael Arcangel, Ipanalangin mo San kami. Roque, Ipanalangin mo San kami. Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo San kami. Pedro Calunsod, Ipanalangin mo kami. Santa Rita Nicasia, Ipanalangin mo San kami. Agustin, Ipanalangin mo kami. Patulan namin Santa Monica. Ipanalangin mo kami. Manalangin tamo. O Ginoo, manano na sa nang iting banal a daon, itad na kaya kami ing kaya kang kasaplalan. Ating pangako ning biye, ating kaligtasan. Manano na sa nang pasig na nga na kami king lugod, at sopa na kaming sumuyo kaya ka king balang metong. Iti aduan mi, king uli ng Kristong ginumi. Amen. Amen.
luklok tayo po sagli. Maya payabak po kaya kayo man. Kete po king kikatamong parokya, as of August 26, 2021, atin taong pong 90 families na kasalukuyan pong makakwarantin, karing-karelang pibale-bale. Buri na po sabihan, ela po malyaring lumolde ting pamilya, king-karelang bale, ela po pwedeng manintunan o mandulap kabiyayan. Niyapin po, in kakatamong Paris Pastoral Council, magpumili dya pong pagsikapan ng makasahop kareting pamilya. At kasalukuyan po lilikom tamo pong abiyos ay pamilya karela. As of yesterday po o napon, atin na pong mag-pledge 10,000 pesos. Ang po pong apulong kabang abiyos. Pwede tamo pong isahop karela. Nung atin pa pong bisang sumahop kaya kayo, malyari tayo pong makipag-ugnayan king kaya pong parish office, banta, deta pong sahop ay biyayo, miras la pong mararagli, kaya rin pamilyang makakwarantin. Ing Diyos yan na pong bala, kaya hanggang dapat yung pong kimip mong lugod, at kaya pan, dakat pong dakala salamat, maya payabak po. Talakad tam. Kayo. At kailan di muri. Duko kayo po para yung masusing bendisyon. O malugod ning Diyos, isundo mong pakilala ing upaya ning kaya kangamano busalmi. Ding amanong tenam mungin ni karing kaya kaming isip at puso, papamungan mo sana kingaldoldoming pamibiyabie. Kingulo ng Kristong ginumi. Amen. Amen. Bendisyonan na kayungan ng Diyos sa may payang totoo. Ingib pa, amponing anak, amponing banal na Espiritu. Amen. At daon taning Santa Misa, sundo tayang susuyuan ng Diyos karambiyatang. Salamat king Diyos. Maya payabak pong pasabak.